Ba'du. Yang terhormat Habib Ali Kerol Al-Hadad Palembang. Yang kami hormati Bapak Miftahul Ihsan selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Falah. Yang kami hormati Bapak Haji Erwanto. Yang kami hormati Bapak Haji dan Ibu Hajah Desa Nusaraya. Yang kami hormati seluruh aparatur desa yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati para ustadz dan ustazah. Dan yang kami hormati para takmir masjid dan seluruh grup hadroh yang sempat hadir pada malam hari ini. Pertama, marilah kita ucapkan rasa tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, taufik beserta hidayahnya kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Darul Falah ini dalam rangka pengajian Khatmil Quran bin Nador dan Juz Amma bil Ghaib serta Jami' Kutub Pondok Pesantren Darul Falah Sabtu 9 Mei 2026. Salawat beserta salamnya Allah semoga tetap terlimpahkan kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beserta keluarga mendapatkan syafaat beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ketiga kalinya izinkan saya di sini guna untuk membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua tahmidul kitab anak-anak sifir, acara yang ketiga pembacaan maulid sekaligus doa. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan umul kitab. Liridallahi ta'ala wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli walidayya amin. Acara yang kedua yaitu tahmidul kitab anak-anak sifir. Fasa Azrak bin Bapak Wahyu Prajoko, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Azril Ar-Rafif bin Bapak Soleh, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Zildan Al-Qadafi bin Bapak Komar, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Muhammad Andra Al-Fariski bin Bapak Dwi Maradika, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Zulfan Kurunul Bahri bin Bapak Kuswanto, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Fajri Afif Alauddin bin Bapak Kusnadi, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Zulfikar Rashid Al-Faruk bin Bapak Supadi, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Afif Hadidullah bin Bapak Sutrisno, Karsajaya Blitang Jaya Oku Timur. Bagus Ismail Saputra bin Bapak Dede Arianto, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Arkan Said Ramadan bin Bapak Suherman, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Muhammad Nailul Autor bin Bapak Anton, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Nursti Adi bin Bapak Wahid, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Bagus Toha Saputra bin Bapak Muntoha, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Muhammad Farid Ridwan bin Bapak Slamet, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Farhad Nasrullah bin Bapak Suroto, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Galih Gunawan Cahyo bin Bapak Tukijo, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Rifki Mofalianto bin Bapak Mukianto, Nusaraya Blitang 3 Oku Timur. Aska Hafiz Isanu
bin Bapak Rudianto, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Rizky Viko Pratama bin Bapak Supriyadi, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Prasetyo Alfi Hidayat bin Bapak Mustafa, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Alia Kesya Azhar binti Bapak Imam Nurbawa, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Bunga Afifatun Nisa bin Bapak binti Bapak Musyafah, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Nafisah Kaila Putri binti Bapak Suratman, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Rahmawati binti Bapak Supri, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Erina Azwa Aurelin binti Bapak David Saputra, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Lala Aulia Safitri binti Bapak Arsandi, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Anindita Kesya Azahra binti Bapak Herianto, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Gamila Gevi Akira binti Bapak Baryadi, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Saila Hasina Ar-Rahman binti Kiai Miftahul Ihsan, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Alesya Cantika Rahmadani binti Bapak Hadi Wahono, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Lutfi Nafiatul Afifah binti Bapak Muhammad Gunawan, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Arina Aulia Izzatul Isa binti Bapak Mustafa, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Hawa Medina El Fatih binti Bapak Suwardi, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Peli Ayu Maskuri binti Bapak Sudali, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Ranti Mutiara binti Bapak Suranto, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Zea Safira binti Bapak Muhammad Suryono, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Kinara Wijaya Saputri binti Bapak Wibowo, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Arsila Lazim binti Bapak Lazim, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Hairiyah Novena Saputri binti Bapak Dedi Setiawan, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Kalista Maharani binti Bapak Kurniawansyah, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Deca Olivia Salsabila binti Bapak Dede Arianto, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Octaviana binti Bapak Sabarudin, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Nur Lailatul Jiha binti Bapak Warono, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Ayu Ananda Safira binti Bapak Soleh, Nusaraya Blitar 3 Oku Timur. Sayyidil Bashar. Sallu ala Nabi Muhammad. Rahmatullahi wabarakatuh. Wahid Isnain Salis, kami santri sipir pondok pesantren Darul Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaiminu ya Aziz, ya Jabbar ya Mutakabbir, ya Khaliku ya Bari, ya Musawwiru ya Ghaffar, ya
Ya Musi, ya Mubadi, ya Mu'idu, ya Muhyi, ya Mumitu, ya Hayyu, ya Qayyumu, ya Wajid, ya Majidu, ya Wahid, ya Ahadu, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqadim, ya Muakhir, ya Awalu, ya Akhir, ya Dohiru, ya Batin, ya Wali, ya Muta'alli, ya Baru, ya Tawwab, ya Muntakim, ya Afu, ya Ra'uhu, ya Malik, ya Zalali wal Ikram, ya Musitu, ya Jamil, ya Ghaniyu, ya Muni, ya Liru, ya Doru, ya Nafi'u, ya Nuru, ya Hadi, ya Badidu, ya Wadi, ya Wadidu, ya Rasyidu, ya Sofu, Anta Jalla Dikru, Anta Jalla Dikru. Dengar Kak, nama saya Muhammad Anda Al-Faris dari Bapak Dwi Marandika. Cita-cita saya menjadi tentara. Nama saya Abdul Alauddin. Anak laki-laki Bapak Sangasih. Cita-cita polisi. Nama saya Bikal. Kalau anak laki-laki Wadi Saida polisi. Nama saya Alicia Kesya Azhar, anak perempuan dari Bapak Imam Nurbo. Cita-cita saya menjadi peluan. Nama saya Bunga Afifatunisa, anak perempuan dari Bapak Musafa. Cita-cita saya ingin jadi guru. Nama saya Nafisya Putri dan anak nama saya Nafisya Putri. Cita-cita saya Nama saya Elina Aswa Aulazin, anak perempuan dari Bapak David Putra. Cita-cita saya mau jadi dokter. Nama saya Laila Arya Sapiti, anak perempuan dari Bapak Hasan. Cita-cita saya mau jadi guru. Nama saya Aninita Kesadala, anak perempuan dari Bapak Eli. Cita-citanya mau jadi guru SD. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ra'sun sira raqabatun gulu, udunun kupe, sinun untu, anpun irung pamun tutu, syafatun lambe, syafatun batu, ajibun alis, alkun goroan,
Lisatun gusi nun telapuan saripun brengos sarun rambut liatun jenggot dakonun janggut ainun mripat sodun pilingan adun pipi adun tangan rijalun sikil kofa kita sadarun dada kabun pala darun keker patmun watang paidun pupung saidun lengan dimaun idaron hati-hati damun getek kolbun ati rok patun dangkol kodamun dalamaan sakun kentol ibemun cenglean mirpakun sikot kaun pergelangan kafun epe-epe ibemun jempolan lamun daging dofrun kuku irkun otot sadiun susu. Sallu ala Nabi Muhammad. Penampilan kelas 4 dan 5 pelajaran Ngudi Susilo. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatulai malatawakib alamat khairi man raqiban ajaib PGCR kanggo bocah lan awadon nabehake tingkah laku ingkang awon sarta narangake budi kamprayu kanggo talan damel buen suwarga bocah iku wiwit umur 7 taun kudu ajar tata kabeh ora ketun kudu tresna ring ibune karo mati gawe cilik marang bapak kang mati ibu bapak rewang ngono lamun repot aja kaya wong kemagus ingkang wangkot lamun ibu bapak perintah ingkang tandang aja bantah aja senggol aja dapat soring wong tuwa najan liya tetapan aja kaya raja kaya gunem alus alun liring kantara aja kasar aja miso kaya bujah irang tua lenggang ira aja bisa lunggon dhuwur kaya jaman cuca yen nang tua sare aja kiketku yen lamun sira nuju maca kudu ala lamun sira lewat ana ing ngarepe kudu nyuwun amit serta DP lamun ibu bapak duka becek madeng aja melu padu uga aja ngreneng dadi bocah kudu ajar zaman aja bicar dolan nganti lali mangan yen wayahe salat aja tunggu perintah enggal tadang cek aja uga wayang ngaji wayah sekolah sinau kabeh mau kateake kelawan tuh liatus sutu nulis salat husu ingkang bagus rambut salat tandang gawe apa bae kamprayu kaya nyapu ning omahe lamun ora iya maca Quran aja namung sithik dadi wiritat ciawan bengi sekabeh tata krama lan adabe padha bae lamun arep budal menyang pamulangan tata ingkang rajin karesian nuli pamit ibu bapak kan salam jawab ibu bapak Waalaikumsalam disangoni akeh sithik kudu trima supaya ing tembe dadi wong utama ana pamulangan kudu tansah napa piwulangan ilmu kami katip anak kelas aja ngantuk aja kuyon kaya ngasuk kenal aja nemen kuyon kalau dulur kanca ingkang rukun purpos aja kaya kucing balang rebut tikus dadi tua waro ing sebuah dadi nom kudu romong sebocah si jaya sira aja kumbalung koreng liya pangkat gam aja kenal le alimiku gampang mola male Allahumma shalli ala Muhammad.
Sallallahu Nabi Muhammad. Doa kedua orang tua dan guru. Rabbayahi sohiro. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ayah ibuku dan dosa guru-guruku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Amin. Cek. Sallallahu Nabi Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilahi wa sayyidi antali wayatal waton falakal hamdu daiman walaka syukru ya abah ya mujalliyal qamari bin nur ajali qalbi minal kadar waqdiri kulla hajati bin nabi sayyidil bashar ya ilahi wa sayyidi antali wayatal watar falakal hamdu daiman walaka syukru ya abah falakal hamdu daiman walaka syukru ya abah. طلع البدر ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
دعا لله ذاب. صلى على النبي محمد صلوا عليه. Al-Fatihata wa qiraatil Maulid al-Barzanji anallah yudkhil niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa anallah yubarik fi hadzal ma'had wa mu'allimihi wa muta'allimihi wa muta'allimatihi wa ayyat min hadzal ma'had barakah syamilah lil ummah al-muhammadiyah wa nawayna kamal Habib Umar wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bisirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السنانة. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل